بسم الله الرحمن الرحيم قلت هذا إني هندو إسجلا قلت هذا إني هندو إسجلا موتي أوما هندا جل وتعالى موتي أوما هندا جل وتعالى سينا ساباتكو قراني سنغها كقلبنا دهي صحابتك أبا عبيدة بن والجراحين جدم مكانسا حالا ملسا نما غمچيسا نبي بريدان أحمد محمد مقام غاسنيف صحابي تكنا آمنا أمتا نبي محمد جدني وامني صحاب هندي هنغفتي قبصو غوتي صحابة إسلام ما إساف كنته سببا أبو بكر الصديق صاحب رسوله قلت هذا إني هندو إسجلا قلت هذا إني هندو إسجلا موتي أما هندا جل وتعالى موتي أما هندا جل وتعالى أبا عبيدة عبد الرحمن بن عوف عثمان بن مزومي في أرقم بن الأرقم نبي التفدي ولي مريسيسي هند صحابتا شهادة كبسيسي إرقس أبا عبيدة صاحب رسول الله سنكا في دارا ور قريشتا هند يوفدتي أكا أبسكنوف إلهي كدتي غافلو لبدري غمچو دان دوفي مدي ساهدتي غفني صحابة أبا عبيداني لولتو أددري ورانا توني مشركو تجبسي ميدرانغهوني لولتوني فردو كور كافرة جمسني أفيقا أبا عبيدر والقتني فيقا هندي صداسار زركنا كيسا نمني وهي هفي أكبا عبيدان دين الركن كرايت تشوفي أبا عبيدان نمدي تشكن الراج امسي فيقا توري obse bae obsu dadamnani morma isa kabe seyfin irra mure oson turin lubbu yosu keessa baate namni ni ajjeese kunen yo jette abba ma isaati kan irra dhalate rabbitti sharraknaan abba fobbalummaan injirtu wallahi natti kafarraani abba fedhe maan tahin firummaan injirtu nun jedhe ilaahiin أبا عبيدة أبا إسا وزنتهن شركي أبا إسا كيس جرت الجيس أكلك كنو إسلام مالا قلت هذا إني هندو إسا جلا قلت هذا إني هندو إسا جلا موتي أما هندا جل وتعالى موتي أما هندا جل وتعالى غافتك نبي إرقم الرحمن دلدل قريش تاتي اللولوف كوبي تاسسني أججا ورانا أبا عبيداني أججا ورانا أبا عبيدة دا كنبي فلني ورانا فرته أبا عبيداني وانقلاته في تبيرك الكلو تكو كبتني أججا ورانا أبا عبيداني تميرتي سني فري تك تكا صحابا قودني قويا كنقوتو أكهر مهادا إجولن هوتوتي توتتاولني واتكشو بشان اتئونناني guyyaa kana guutuu sanumaan oolani hojiin saabotaa nama ajaa'ibsiisa ajaa'iba kunoo meetiin talaalaala قلت هذا إني هندو إسجلا قلت هذا إني هندو إسجلا موتي أما هندا جل وتعالى غافل له ديرو مسلموني دينا مؤمني مسركوتا كيسانم تقل اللبي إدو نبين جرو نتي أرقسيسا
iddoo nabiin jiru natti argisiisa miidhaa irraan gahuuf lallabee gaafate namoota 10 nabiyyi rabbiitiif wardiyyaa ta'anii keessaa inni tokko diyyaan rasuulaa abaa ubeydaanii waa hedduu mudate nabiyyi waliini nabiyyiinis baay'ee isa jaalatanii gaafa tokko nabiin ergamaan rahmaanii gaafa tokko nabiin ergamaan rahmaanii taphee irraa bu'ee qarreeffaan isaanii baay'ee mamadaahee baraddii isaanii xiyyaawwan waraanee kallattii lamaanii nabiyyii bareedaa barboqoo isaanii nabiyyii bareedaa barboqoo isaanii irraa buqqisuudhaaf abbaan bakrii dhufe itti qophaa'uunii rabbiin isin qabee kana anaaf dhiisaa jedhetti warwaate abaa ubeydaanii xiyyaa nabiyyiirraa buqqisuuf humnaani abaa ubeydaan xiyyaa nabiyyiirraa buqqisuuf harkaanii himmiidhaa sodaate abaa ubeydaanii ilkaaniin harkisee buqqise humnaanii gootichi sahaabaa abaa ubeydaanii xiyyaa nabiyyiirraa ilkaaniin harkisee wayde tokko baasu qarreeffaan buqqa'ee abaa ubeydarra yaa jiruu duniyaa hangamirra turraa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa mootii uumaa hundaa jalla wa ta'ala mootii uumaa hundaa jalla wa ta'ala xiyya tokko baasee tokkotti hafnaani kanallee baasuudhaaf harkise ilkaaniin kanallee baasuudhaaf harkise ilkaaniin bargootummaan dhugaa rabbirraa kennamaa abaa ubeydarraa buqqa'e wallaahi qarreeffaan saalama gaafa ergamaan rabbii rasuulul amiinii addunyaa tanarraa aakiraa deemanii gaafa sahaabonni kaliifaa filachuuf marii taasisanii ergas abaa bakrii yaada isaa bahuuni yaa abaa ubeydaa aaminaa ummataa siin jedhe nabiini kanaaf si jaalanne bakka si buufanne gootichi sahaabaa abaa ubeydaanii jecha abbaa bakrii erga dhageeffate innis akkas jedhee deebisee dubbate biyyi waa hedduun sitti nu dhaammatanii atummaan nu dursi osoo atin jirtu sin dursu jedheeni aangoo har'a addunyaa isiif wal fixanii kaleessa sahaabaan karaa nagayaatiin walii dabarsanii osoo waa beeytanii silaa har'a fakkeen narraa fudhattanii Abubakri Siddiiq gooticha sahaabaa islaamummaa isaaf kan tahee sababaa islaamummaa isaaf tahee nama jabaa erga abaa bakrii namni bulchaa ture Umar ibnu Khattaab nama amanamaa gootichi sahaabaa abaa ubeydaanii guyyaa tokko malee takkaa dideen beeku ajaja isaanii takkattiin suniyyuu maalii yoo jettanii خإني أجزا أمير المؤمنين اتددي كن مال ست فكاتا أجائب دبين قران منياتا كن اسكنت هيفي يا أبوليسكو قاف باو بيدان درسا ورانا مسلمات هم دمني ورانا قبتي أباو بيداني قربي يسامي سوريا دولني injifannoo irraan gaafa argatanii guutuu naannoo shaamii gaafa too'atanii guutuu naannoo shaamii too'annaa isaanii jala galfatanii kallattii bahaatii haga laga Efraaxoos hunda too'atanii ol tahaadha inni hunduu isa jalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa mootii uumaa hundaa jalla wa ta'ala mootii uumaa hundaa جل وتعالى
gurri waa dhagahu ati naa dhageessa seenatu nan kutee bahee achi keessa gama yaada kootti achi si deebisa wanni takkaan tahin ka takkaan argamin tahee abbuleessa dhukkubni daddarbaan biyya shororkeessaan ka har'a addunyaa lubbuu nama hedduu lafaa galaafate Abaa Ubaydallee kana galaafate gurguddaan Quraysaa warra Makkaatirra namni lama ammoo warra kaafiraarra bara islaamummaan harka wal fuudhanii onnee qabaachuudhaan hedduu kan jajaman isaanirraa tokko abbeeraa nabiyyiin Hamzaa gooticha san kan sodaattu biyyi qulqullummaa Hamzaaf ka'umsi jalqaba islaamummaa isaaf kan tahee sababa dubartii takkatu isa arrabsite akkas jettee isa qaanessite osoo atuu jirtu leenci suuraa nama ilmu obboleessa kee akkamiin miidhama Abu Jahliin baanan kan rabbiin abaare Muhammad Amiiniin akkamiin darare jettee dubartiin sun isa qaanessinaan innis jecha isii fudhatee saalfate karaa Abu Jahlii fuula isaa deeffate akkuma dhaqeeni Abu Jahliin bira ما أكم الربستا محمدي نورا حالا نوجرون ديني ساتر جدي أبو جهلين متاركم سيرا إسلام تخوسا إفتبا سيرا سنبود همزانيس قوتي صحابة إسلام ما كستي تحين مجبا هنقلين تربي إسان جلنتي بربدي ساتوري أمنتي باطلا همزالين ربي أبير الرسول أما سندقني براء سلمو أمر المكتاب صحابا جدمو رسول بوداي بك بؤاته كم بلتي أمري إسلام من درتي هلا أمل لسا نما صداتشسا ور إسلام ما مرما ترن الرا ور قدوبه نما إسلام الرا أمر المكتاب إسهن قفاتي بائجن كاتوري صحابة نبيتي برقوتم ما إسا كان إلالني نبيين بريدان أحمد محمدي قرمنتي حقا أكدي بأوفي akka islaamummaan isaan jabaattuu fi du'aa'ii godhanii sahaabicha kana akka argatuu fi rabbirraa imaana kanarraa ka'uudhaan Allah hin kennalleen tole jechuudhaan kadhaasan qeebale tole isaanii jechuun kadhaasan qeebale Umar ilmakattab islaama taasise ajaa'iba dubbii mee hundumtuu laalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa mootii uumaa hundaa jalla wa ta'aalaa isaa fi hamzaadhaan amantii jabeesse erga jarri lamaan amantii fudhatan sahaabonni nabii mataa ol qabatan waan hedduutu dhufe Hamzaa fi Umariin leenca diinii taate Umarii fi Hamzaa jannatul firdawsii kan isaanii jazan gaafa Hamzaa fi Umar islaamanii sahaabaan nabiyyi baay'inni isaanii kudha tokko dubartii afurtamni dhiiraa kan seenaan lakkaa'u jaroota kanatti Hamzaa fi Umar fide rabbiin itti makee kaalikul jabbaaru ka waan fedhe diigee waan fedhe ijaaru mootiin akka isaa eessallee hin jiru ol tahaadha inni hunduu isa jalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa guddatee ol tahee jalla wa ta'aalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa ol tahaadha inni hunduu isa jalaa mootii uumaa hundaa jalla wa ta'aalaa mootii uumaa hundaa jalla wa ta'aalaa